agashya ubu tuvugana intare ma 23 Uvira Tombe biravugwa neza ko uyu munsi intare za Sarambwe zashize ku gihurizo zihonda ingabo za coalition zihondagura abarundi. Biravuga ko neza ko abarundi bari baje hano muri Uvira by'umwihariko bamamaze igihe kitari gito harimo n'abadede. Biravuga ko bataye intwaro bakirukanka ndetse ba 23 bikavuga neza ko yafatikanyije n'inzara bitewe nuko ibyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarasezeranyije harimo ibiryo, intwaro ndetse n'ibindi byose. Ma 23 yamaze guca konekisiyo zose zihuza Uvira ndetse na Kinshasa. Aba basirikare bari mu Uvira bakabaho n'uvo gusenya bagahondagurwa bikomeye cyane. Kisekedi bongeye kumushira ku gihurizo baramuhondagura bikomeye ndetse na Uvira Ibatombe. Tugiye kwinjira mu makuru agezeho maze tugwe update ndetse n'amakuru yihutirwa. N'amakuru yihutirwa ugomba kumenya kandi ugomba kumva hano ku miyoboro amakuru agezweho kandi yihutirwa. M23 ikomeje kugenda yandika amateka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe w'abashyitsi Special Forces by'umwihariko ushinzwe kurinda General Sultani Makenga nibo baje gukemura ikibazo cyari cyagaragaye muri Uvira rwagati. Imirwano yakomeje kuba imberenge by'umwihariko hano muri Uvira rwagati. Amakamyo y'abahungu ba M23 ndetse n'ibikoresho karundura bipakiwe ku bwinshi byamaze kwerekezwa neza muri kano gace ka Uvira muri operation ndetse no kunitarariza ibitero bivugwa neza ko ari bya FARDC byatatse kuva ku munsi w'ejo, hashingiye ku makuru menshi kandi akomeye yongeye kubonwa na M23 ko ibitero bya diplomatura by'abasirikari bidasanzwe ndetse n'imitwe ya Special Forces bimaze iminsi birunga muri Uvira ndetse ikanazenguruka ibice byose biri muri utwo duce harimo na za Shabunda. Byose bikomeje guteza indi buti yaje mu rugamba. Ibi byose bikaba byakuye umutima benshi bari kubona ko neza ko urugamba rugiye kuba injyana muntu mu buryo bukomeye mu bukana buhambaye bwose bari kurusha abandi ndetse no ku rundi rwego muri ibi bice byose. Reka tuze tubisesengure neza maze tujye no mu makuru y'ibikomeje kuvugwa maze ture no mu rugamba rw'ana muntu rwakomeje kuba mu buryo bukomeye birihutirwa cyane. Perezida Paul Kagame ndetse na Perezida Gisekedi bahuriye mu nama ya IAC yabaye hifashishijwe ikoranabuhanga hareberwa hamwe icyazana umutekano ku butaka bwa Kongo, ibyavugiwemo ndetse n'uburyo ki Kongo iri kwitwara muri ino minsi. Byose turaza kubigarukaho nyuma y'uko bivuzwe neza ko Kongo kugeza ubu ishigikiye urugamba aho gushyigikira amahoro ndetse n'igihe imaze iminsi ishira imbaraga mu biganiro bimaze iminsi idoha ishira imbaraga n'ubundi mu bikorwa bya gisirikare byose byasunitse ko mu by'ukuri nta kintu na kimwe bashaka kugeraho usibye intambara. Ibyo byose turaza kubivuga. Hagati aho imbonerakure ziri muri Uvira ziri mu kaga gakomeye. Intambara bishoyemo hano ku butaka bwa Kongo barashinja leta yabo kuba itarigeze ikibafasha ndetse n'ibyo bashejeranyijwe byose bakabibura. Ubu bakaba bari mu kaga gakomeye bashingira ku masezerano bari baragiranye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza uyu munsi igihembo cyabo kikaba cyarabuze ndetse no kubohereza ibikoresho ku mirongo y'imbere ku rugamba bikaba bikigoranye bitewe nuko M23 yaciye izi nzira zose ndetse n'uburyo bwo kubona ibiryo ndetse no kubona ikibatunga by'umwihariko harimo n'amazi bikomeje kunanirana. Izi mbonerakure ndetse n'abadede bafite akaga gakomeye hano muri Uvira. Biravugwa neza ko amahitamo bafite arayo kuba bahunga kuko nyuma y'ibi bikorwa byose biri kugenda harimo kubura amasasu ndetse no kubura ibiryo. Biri gutekerezwa ko bashobora guhura n'akaga gakomeye n'ubundi kuko bashobora gukubitana n'intare za Sarambwe no muri Uvira kuko bari gutinya ko bashobora kubonwa kandi bakanabica. Ibyo Kongo ivuga neza ko ubu bidasobanutse yuko Ndayishimiye na Kongo bagiranye umubano udasanzwe, ariko nanoneho mu masezerano yiswe uyu mwijima kugeza nanone uyu munsi aya masezerano atarigeze asobanuka. General Muhoze Kainerugaba ati intambara ya Kongo niramuka itangiye ndetse ikanakomeza twebwe tuzagira murari kandi rweruye. General Muhoze Kainerugaba kandi akomeza avuga ko no kuba n'ubundi ibiganiro byaduha batarabigizemo uruhare nabwo ni ikosa, kandi barongera bati n'u Rwanda turabavandimwe
Ati n'ikindi kandi no mu minsi iri imbere tuzahora mu mukino wa gishuti. Ibi byose biri guteza urujijo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko byose reka tuza tubisesengura neza. Ariko nanone ku rundi ruhande SADC igizwe n'ibihugu byinshi irimo gusaba itakamba, iri kuvuga ko ishaka kongera kugaruka kurwana mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko yavuye ibintu bitarangiye, bityo ko yifuza kuhagaruka ikagera igikorwa ikora. Ibyo byose iri kubivugwa mu gihe ibintu bikomeje kuzamba ndetse no kuba bibi, kandi intambara isa nkaho n'ubundi igiye kongera kwaduka kandi igatangira bundi bushya. Ibi byose turaza kubivugaho maze ubundi tuguha amakuru y'ingenzi kandi akomeye nyuma y'uko batsinzwe barashaka kugaruka ku butaka bwa Kongo kwa Mariki. Ibyo byose turaza kubigarukaho. Nanone kandi turinjira mu rugamba ruri kumvikana wari kare nyuma y'uko ubutegetsi bwa Kinshasa buhinduriye intambara hejuru mu kirere. M23 ese yemeje gukora iki? Reka tuze tubivugeho muri aya makuru yose yihutirwa twamaze gukusanya, tugiye kukubwira muri operasiyo n'ibikorwa bya gisirikare ku mutekano, politike na demokarasi. Ikaze mwese inshuti zacu z'akadasohoka, muze duhure kandi twongere tubane. Aha ni ku muyoboro mugari w'amakuru agezweho kandi yihutirwa. Nimba ari mushaka abarwuga mbere ugeze hano kuri uno muyoboro, reba hasi gato cyane ahanditswe like ndetse na subscribe mumaze ukoreho, dukomeze tubane gatanu kandi muri operasiyo ndetse na update n'ibikorwa bya gisirikare bigezweho. Ikaze n'amakuru yihutirwa cyane kandi akomeye cyane. Twinjiyemo mu buryo burambuye, duhereye neza muri Sud Kivu, by'umwihariko muri Warungu, aho abasirikari ba M23 ku munsi w'ejo binjiye muri Uvira, ko bivugwa neza ko amakamyo arenga 6 ya M23 yagaragaje muri Uvira, by'umwihariko ngo yaciye mu duce twa Mwenga, aho neza muri Warungu, muri operasiyo n'ibikorwa bya gisirikare bidasanzwe no muri pozisiyo z'urugamba ku rwego rwo hejuru, kugira ngo bacunge ubukana ndetse n'uburakari bw'igisirikare cya FARDC kimaze iminsi gifashe pozisiyo z'urugamba zihambaye, nyuma y'uko abasirikare 100 mu nkengero za Uvira ndetse no muri Uvira rwagati, by'umwihariko aba special forces bari kuvanwa mu bice bitandukanye bagiye batorezwamo mu rwego rwo kwitegura urugamba njyana muntu ndetse rwamaze no gutangira mu buryo bweruye ku butaka bwa Kongo. Amakuru menshi ava imbere ku rugamba yerekana neza ko gukora diploma nk'iyi bigamije kuneutraliza mu ibitero binini kandi bigari ubutegetsi bwa Kinshasa bwateguye igihe kirekire, ariko noneho ushaka gushira mu bikorwa muri iyi minsi, nyuma y'uko ku mpande zombi bakomeje gushinjanya kwatakana ndetse no kurebana y'ingwe mu bikorwa bitandukanye biri muri Sud Kivu. Amakuru dufite kandi yihutirwa ari kugenda ava neza muri operasiyo n'ibikorwa bya gisirikare hano muri Sud Kivu. Birumvikana neza ko nta bintu na bike FARDC itakoze kugira ngo igaragarizwe neza ko kugeza ubu gutangizwa iyi mirwano ari icyago kuri yo, ko ndetse ifatwa ry'ibice bitandukanye bigomba gutangizwa nyuma y'uko abenshi bakomeje kugenda bagwa mu maboko ya M23 muri iyi minsi. Hari gutegurwa operasiyo n'ibikorwa bya gisirikare byinshi M23 irimo mu rwego rwo kugira ngo itazagurura gitumwo n'ibikorwa byinshi bya gisirikare byateguwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, yewe bukomeje kuba ikibazo gikomeye muri rugamba rw'injyana muntu ku buryo bukomeye ku butaka bwa Kongo. Muri Uvira hamaze kwataka, ibyo byo ni bizwi nyuma y'uko urugamba rusha rumaze gukorwa kandi rwaniteguwe kandi ruzwi neza ku mpande zombi. Ubu ngubu usibye gucungana ndetse no kurebana bucece, urugamba rwo rwamaze kuba rw'ibyanwabyo. Operasiyo n'ibikorwa bya gisirikare bikomeye buri ruhande rwose rwamaze kubyitegura. Ubwo ni ibikorwa bidasanzwe bigiye kongera koreka imbaga mu buryo bweruye. M23 na koalisiyo bararebana y'ingwe nta gusubira inyuma. Urugamba rwo ruraza kubinjyana muntu mu buryo bukomeye, natwe turahari kugira ngo dukomeze tuba amakuru. Hagati aho birihutirwa cyane, Perezida Paul Kagame yamaze guhurira mu nama na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo mu nama ya EAC. Iyi nama yari igamije kugira ngo higwe ku mutekano wa demokarasi ya Kongo. Inama itagaragayemo Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Samia Suluhu Hassan wa Tanzania. Ni inama kandi bivuga ko yabereyemo ingingo nyinshi, ariko by'umwihariko ab'ikibazo kireba bo bari bamaze kuhagera. Ubwo ndavuga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
bibaye nyuma y'ibiganiro bya Washington DC bigamije gushira ku ruhande ndetse no gushira umuco ku kibazo cya demokarasi ya Kongo, kigamije kongera gutuma ibintu bijya ku murongo ndetse ntibikomeze gusubira irudubi. Amakuru dufite kugeza ubu atari ivumbi kandi yihutirwa, bivugwa neza ko mu byavugiwemo hari gushakwamo umuti wo kugira ngo urugamba rutongera gutangizwa bundi busha, nyuma y'uko ugushamiranya ndetse no gushinjanya kwatakana ku buryo bikomeje guca ibintu ku buryo bikomeye. Ibi tuvugana ku butaka bwa Kongo hakomeje gututumba urugamba rw'injyana muntu ku buryo nyuma y'amasezerano ya Washington ndetse n'amasezerano ya Doha agamije amahoro, ariko ibi byose biracari imberenge mu buryo bukomeye mu kugerageza kumvikanisha ko Kisekedi n'ubundi adateze kuzarekura byinshi mu bikorwa yatangije birimo by'urugamba. We avuga ko azarwana kugeza ku mpera yuko demokarasi ya Kongo yaba yabohowe. Mu gihe cyose ngo itarabohorwa atazashyira intwaro hasi, ntizigera ngo igere n'agace na kamwe isiga cyangwa se isigira agace k'inyeshyamba ngo zaturutse mu mahanga. Nanone kandi ku rundi ruhande imbonerakure muri Uvira ziratabaza ndetse zikanavuga ko mu by'ukuri hari ibikorwa byinshi bikomeye nyuma y'uko zisezeranyijwe igihembo ndetse bakagirana amasezerano na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse nazo zigahabwa ibikenewe byose kugira ngo zije kwataka mu 2023. Ziratabaza zivuga ko mu by'ukuri zagambaniwe bitewe n'uko zimwe muri zo zapfiriweyo, izindi n'izihari zikaba ziri kugenda ziri kubura ibyo kurya, kubura amasasu ndetse no kuba zabura ubufasha bwose bwa sapoti ndetse ntibahabwe ibyo basezeranyijwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo bityo no kutitabwaho batabaje mu buryo bukomeye, ndetse abenshi bisubirira mu Burundi nyuma y'uko batangaje ko batorejwe mu mashamba igihe gitoya, ubundi bakinjizwa mu mirwano baherekeje igisirikare cyabo FDNB baje kurwana na 23 mu masezerano y'umwishima hagati ya Gisekedi ndetse na perezida. Ibyo benshi bise ko ari amasezerano yo mu mwijima agamije koreka imbaga, byakomeje guteza inkeke n'ibibazo bikomeye. Ibi bikaba byaratumye ibintu biba bibi kugeza no kuri aka kanya. Biravugwa neza ko izi mbonerakure kugeza ubu ziri kwiyamirira ndetse zanasubiye mu Burundi. Abarundi bakaba bafite ubwo bakoze igiye kubateza umutekano muke, ndetse ko zije mu bukene buhambaye no mu bugome bukomeye. K'ibyo byose biri gutuma Kisekedi ndetse na Ndayishimiye bateza ibindi byago bikomeye muri iyi minsi. Hagati aho Muhoozi Kainerugaba we ati intambara nitangira muri Kongo natwe tuzagiramo uruhare. Ibizwi neza uruhande Muhoozi Kainerugaba yavuze ko bazarwanaho uko bizaba bimeze kose, ndetse n'imirwano yose ikomeje, urugamba rukaba rwakomeje gufata indi ntera mu buryo bukomeye. 23 iri gukomeza igenda ica ibintu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Operasiyo n'ibikorwa bya gisirikare birakomeje kandi bikomeje guca ibintu mu buryo bwa nyabwo, ariko by'umwihariko n'abahingabo za Uganda, by'umwihariko muri teritwari ya Rubero, kuko bafite umujyi wa Butembo n'ibice byose no 23 imaze iminsi ishaka gucakira, ariko byitambitse n'ingabo za Uganda zibabwira ko zigomba gusubira inyuma, ariko by'umwihariko banafite Bujwigira santere. Ibi bikomeje guteza urujijo nimba koko Kainerugaba azarwana ku ruhande rwa 23 mu gihe ubutegetsi bwa Kinshasa bwari bugowe n'imitero urutura byari bimaze iminsi bitegurwa n'intare za Sarambwe. Intare za Sarambwe muri iyi minsi zimaze iminsi zitegura ibikorwa bya gisirikare bikaze, ariko ku rundi ruhande akongera ati ingabo z'u Rwanda turabavandimwe kandi twese turi bamwe, kandi akongera akavuga ko ari inshuti mu buryo bw'abavandimwe mu maraso, kandi akaba ngo nta n'ikintu na kimwe kiriho ku isi cyangwa mu by'ukuri u Rwanda n'Ubuganda bugirana ikibazo. Ibi bivuze ko ngo bagiye kuzahurira mu mukino ugiye kuzaba wagishuti uzabera hano Musanze rwagati. Ibi bizavugwa ko bizabera hano ku butaka bw'u Rwanda, ibyo ubutegetsi bwa Kinshasa budakunda na gato, kuko ubutegetsi bwa Kongo bwifuza ko igisirikare cya Uganda cyaba gifitanye amakimbirane n'icyo Rwanda kugira ngo babone amahoro kandi bumve batishishanya, kuko ubutegetsi bwa Uganda bufite ingabo mu ntara ya Ituri mu masezerano yabo bwite, kandi agenda ashyirwa mu bikorwa umunsi ku wundi nyuma y'uko barwanya umutwe wa ADF nabo
ndetse ubutegetsi bwa Uganda nabwo ngo bukabifashisha mu kurinda ibice kugira ngo M23 itabifata. Ibi bintu nabyo byose biteza urujijo kuko Uganda ifatwa nk'ikirumira habiri muri urugamba karundura rusa nk'urwahuruje East Africa muri rusange no mu bikorwa bya gisirikare. Hagati aho FARDC yongera ngo ibone SADC ku butaka bwa Kongo. SADC yatsindiwe ku butaka bwa Kongo kuva mu mpera z'uku kwa mbere ubwo M23 yacekeraga umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru Goma, ndetse bakiyemeza ko ngo batsinze kuko ngo basize haramaze kuboneka amahoro, ndetse n'ibindi byinshi byagiye bivugwa na Cyril Ramaphosa ndetse na General Gakwaya wari uyoboye ingabo za Afurika y'Epfo. Gusa kugeza kuri aka kanya ngo barimo kuvuga ko ngo bari gukusanya SADC ngo bongere bashire mu bikorwa igitekerezo cyo kongera kugaruka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'iminsi batsinzwe ndetse banabuze amahirwe yose yagombaga gutuma ngo bava ku butaka bwa Kongo bemye batameze nk'ingabo zatsinzwe zaciye mu Rwanda ndetse zihetse n'ibikoresho, bagasaba amahirwe ya kabiri kugira ngo mu by'ukuri bongere bagaruke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo bakosore ibyo batakosoye. Ngo bahombye byinshi kubera amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi byose babujijwe bari bamaze iminsi bagenzura kuri ubu butaka, nyuma y'uko imiryango yari imaze iminsi ikora ubucuruzi bwa koruta ndetse n'amabuye y'agaciro bari baraje guhana ku butaka bwa Kongo no mu buryo bwo kwisahurira mu buryo bukomeye. Ibi byose bikaba byaratumye hacikishwa igikuba cy'ibikorwa byinshi kandi bikomeye kugeza ubu ngo byatumye ngo babura amahirwe ngo yo kubona ngo ibyo bagombaga kubona. Kugeza ubu kano kanya ibi byacikishije igikuba byo kubona ko SADC ifite akayihahiho ko kongera kugaruka kurwana, byatitaye ku biganiro byari byo byose bihuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'uyu mutwe w'inyeshyamba wa M23 ukomeje kugenda ukora ibishoboka byose kugira ngo byibura noneho wenda wongere ugarure amahoro, ariko noneho ukaba wongeye kwenyegeza urugamba mu buryo bukomeye. SADC ishaka kugaruka ku butaka bwa Kongo kandi yabyise ishami ndetse inavuga ko mu by'ukuri ibifata nko mu by'ukuri ko itigeze itsindwa kandi ngo ishaka kugaruka ku rugamba kandi ngo yihimure. Ibi bizakorwa vuba na bwangu, ibyo benshi bakomeje kwita kwiyahura ndetse no gukora ibikorwa bigamije kongera kubasebya burundu muri iyi minsi nyuma y'uko batsinzwe ngo barongera gushaka kongera kugaruka gusubira ku butaka bwa Kongo. Ibi bikaba byongeye gutuma ibintu bisubirira udubi nyuma y'uko humvikanye amakuru kandi akomeje kuvugwa ko bishobora mu by'ukuri aya mategeko ko ashobora gushyirwa mu bikorwa. Koloneli Nanga yahaye gasopo ikomeye cyane kuri iyi General Sematama w'umuwazarendo.